Hello guys, so welcome back to Sepedi Lessons. Welcome back to language learning. So today is day 14 of 21 day Sepedi challenge. So today we're going to be looking at sentences in negative and positive form. So without the waste of time, let's get into our today's video. So the first one we have I am cooking, which means ke apeile. I am cooking. Ke apeile. In the negative form, what are you going to say? You're going to say ga ke a apea. In the negative form, you're going to say ga ke a apea. So the next one we have I am sleepy, which means ke swere ke boroko. In the negative form, o tlo reng? So o tlo re ga ke a swara ke boroko. Ga se ka swara ke boroko. I am sleepy. Ke swere ke boroko. In the negative form, you're going to say ga se ka swara ke boroko. So the next one we have I am bathing. So I am bathing means ke a hlapa. I am bathing ke a hlapa. So in the negative form, o tlo reng? In the negative form, you're going to say ga ke hlape. In the negative form, you're going to say ga ke hlape. Ke a hlapa. Negative ga ke hlape. So the next one we have I am cleaning, which means ke a hlwekisha. I am cleaning. Ke a hlwekisha. In the negative form, o tlo reng? In the negative form, o tlo re ga ke hlwekishe. In the negative form, o tlo re ga ke hlwekishe. Ke a hlwekisha. Ga ke hlwekishe. So the next one we have I have eaten, which means ke jele. I have eaten. Ke jele. In the negative form, you're going to say ga se ka ja. In the negative form, o tlo re ga se ka ja. Ke jele. Ga se ka ja. So the next one we have I am sick, which means ke a lwala, or you can say ke a vajwa. So we're going to say ke a vajwa. So in the negative form, you're going to say ga ke lwale or ga ke vajwe. In the negative form, o tlo re ga ke vajwe goba ga ke lwale. So the next one we have I am wearing a dress. So which means ke apere roko. I'm wearing a dress. Ke apere roko. In the negative form, o tlo re ga se ka apara roko. In the negative form, o tlo re ga se ka apara roko. Ke apere roko. Ga se ka apara roko. The next one we have I like swimming. So which means ke rata go rutha. In the negative form, you're going to say ga ke rate go rutha. I like swimming. In the negative form, o tlo re ga ke rate go rutha. Ga ke rate go rutha. So the next one we have my feet are hurting, which means maoto a ka a bohloko. In the negative form, o tlo re maoto a ka ga a bohloko. In the negative form, o tlo re maoto a ka ga a bohloko. So the next one we have I am going, which means ke a sepela. So in the negative form, you are going to say ga ke sepele. In the negative form, you are going to say ga ke sepele. I am going. Ga ke sepele. Next one we have I forgot, which means ke lebetše. So in the negative form, you are going to say ga se ka lebala. Ke lebetše. In the negative form, o tlo re ga se ka lebala. So the next one we have I heard you, which means ke go kwele. So in the negative form, o tlo re ga ke a go kwa. In the negative form, o tlo re ga se ka go kwa. I heard you, ke go kwele. In the negative form, o tlo re ga se ka go kwa. Next one have I told her, which means ke mmoditše. In the negative form, o tlo re ga se ka mmotša. I told her, which means ke mmoditše. In the negative form, o tlo re ga se ka mmotša. The next one have I am afraid, which means ke a tšhoga. In the negative form, o tlo re ga ke tšhoge. Ke a tšhoga. In the negative form, you're going to say ga ke
chore. So the next one we have I am married, which means ke nyetše. I am married, ke nyetše. In the negative form, o tlo re ga se ka nyala. I am married, ke nyetše. In the negative form, o tlo re ga se ka nyala. The next one we have I have kids. So I have kids means ke na le bana. So in the negative form, o tlo re ga ke na bana. In the negative form, o tlo re ga ke na bana. So I think that's it for day 14 of 21 Days Sepedi Challenge. So if you have any phrases that would like to know their meanings, please drop it on the comment